Hi makaron Bell, ako i-share ninyo ang kinatibuk ang storya karong adlaw bitaw magamping ra gyud mi ani ka og dala na pakikita sa akong amiga nga wa na nakikita nako bitaw kay feel na kayo lang isla bitaw nya nagbahala na og makulbaan ta og sakay sa kanang kuano ferry, pero worth it man sa tong giari kay sa pantalan palang daan nice kayo, limpyo. O diba, sana all, limpyo tanan. Dapat magunaw na dyan kalimpyo no. Sa mga port, sa mga dagat, sa palibot ninyo. Bito, magsugod mi na sa atong palibot, diba? Yes, naman sa dagat sa mua no. Daghan sa dagat dito sa lugar sa mua nga no ni dami mo labang sa dagat nga nagkuan nagiguno kanang no ni damo sa kay ferry. Bitaw, di ba? Padaw mi sa pag-Utlan camp, mo ni among nagian. Nice kaayo. Pwede na po diri magtambay, free pa. Pero mas okay man gyud nga campsite gid siya no kay daghan kaayo ba mga tent, nindot kay tan-awon so na-attract mi. O naagid mi tent, unya gamito nato samtang di pa siya matata, di pa siya malata or di pa siya kutkuto no kay sayang. So di ba? Samtang nag-camping ka diri makita nini mo nga view. So refreshing kaayo kay duol po sa dagat siya. Ya dayon makaligo ang mga bata kay naapoy mga bata nag-uban diri na mga teenagers, pero dapat kung below 18 years old kay na siya kuyog nga adult, di siya pwede gud nga mga teenagers ra sa among pag-ari pod kay usually kay mga bata noon. Yeah, pero murag lapas na siya kuan, lapas na siya 18 na siguro or kung nangaton siya yung mga teenager so naikuyog pod mga dagko. So at bang ani nasa Rock Island ay may nagkita sa akong amiga nga taga diri. And thankful ko sa akong amiga nga diri minya gida kay Bohol vibes. Yeah, kay naay siya kalubihan. Mao gid ako ganahan kalubihan og naay kadagatan og nya kung mahimo kabukiran. So 3-in-1 na siya, kalubihan, kadagatan, kabukiran. Bitaw nagabian na namig chinika og giuli na siya kay dool man sa ilaha diri kaming duha sa akong bana. Mao gid among tuyo. Nga extension sa amo ang celebration sa mga anniversary mag-camping ming duha. Kay among gamiton among tent before siya malata or before siya kutkuton bitaw. Yes. Yeah, nice po the extension basta extension sa among anniversary among plano gyud. Nice kaayo ang experience. Mao gyud mo ganahan mag-camping, ya less gadget, ya kamerang duha, magtinutukay yan duol sa dagat. Ya okay pud kaayo kay murag ituy sa panahon nga wa kay signal among duha ka cellphone so less gadget mi. Unya wala mi foam, wala mi unlan, unya walay kanang fan, natural ra gid nga kuan nga hangin. What a nice and fulfilling day gyud ni kay nag-camping mi, nakakita mi sa akong amiga nga dugay ni mi na wa nagkita, unya nakabanding mi, nakakaon kog swaki og tuyom o kinason, unya kaming duha sa akong bana, kami rang duha diri nga less gadget, less cellphone, nga talk ra gid mi, eyes to eyes nga pagka-talk. Thank you so much akong amiga sa iyang amiga ang sister nga gipasan gyud mga pagkaon no ipaduol diri sa among campsite. Super buso, good for 2 days gyud. Once again, what a nice and fulfilling day.